أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddilɓe l'islam ɓawo en yettude allah subhanahu wa ta'ala on o bajjo siniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah juula e ɓurnaɗo tagi e fogon sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fof e dendagal sahabaɓe makko musidɗo moɗon ka dina e ka en ɗan abdallah diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗan on fop moɗon hara ko jeeyaɓe yimɓe aljanna mi toriki allah subhanahu wa ta'ala o koɗo meɗen wonɗo e senade ɗo ɗum ko lewru suumaye lewru korka lewru waɗandu barki lewru julayagal hakkunde meɗen e subhanahu wa ta'ala yo allah tawnu en suumaye allah men toriki ma tawnu men suumaye allah men toriki ma sa tawni men newnan men horugol sa men hoori kadi allah men toriki ma jaɓan men marna men kadi ka bonata ton ha ñande men tawoyma yo allah arsiku en moƴƴereji ko hana waɗede e nder lewru ndu foppo yo allah hono arsiku en wawi waɗugol kambaji ko wonton kon fo e ko hana woɗɗitede fo e nder ndu lewru toriki allah yo allah arsiku en wawi en woɗɗitade enen e ɓey gureji meɗen e dendagal julɓe allah ɓen fo musidɓe julɓe tedduɓe ko toɓɓe ɗiɗi mi faala andintinde ɗo ko golleji honɗum e honɗum hanuɗen jaɓɓorade ndu lewru suumaye aɗo en jaɓade ngal landal ɗo ko adi kon taho haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓe maake hadis ko ɓuri e moƴƴude ko ɓuri e laɓede kon fo si yehi ha suumaye lutti balɗe ɗiɗi ɗo yo fuɗɗe haray ko ɓuri moƴƴude ko accugol ɗo ngol horugol ngol masala joni jango ko alkamisa ko nyalande sunna horugol ene non joni juma wonay go'o ka wonata go'o joni non haray alkamisa e juma ko balɗe ɗiɗi hiɓe acceyno nyallal gotal ma balɗe ɗiɗi hakkunde muɗum e suumaye fiwata jillodir fiwata shikke waɗu e muɗum haray ko ɗum non ɓuri e moƴƴude amma noon si tawi ko wownoɗo horugol kanko himo ƴetti ahadi himo foti allah wonnema kala alkamisare e tenerre o hooray hawrodiri ɗum ɗo haray oɗo himo wawi horugol amma so tawi ko falaɗo horugol simple tun ma hara ko falaɗo horugol sabburɗo suumaye ndum haray jogandema hande haray yo fawto fi yo fawtin ɓandu ndun e wonkikin yo heblanagol o koɗo wonɗo e senade ɗo yo allah hewtinmo e hoore jam moƴƴere o tawa en hoore jam moƴƴere haray ko ɗum noon wonno toɓɓere aranere nden haray muññagol ngol janngo alkamisa kañumma e juma on si tawi de horaka e juma ɓay hande ko nogay e jeɗɗi haray mi sikki haray sabbordu suumaye janngo wona nogay e jeetati haray inchallah ɗo no ɓura e tañƴinede haray ka asewe wonoyta goɗo no ɓura e tañƴinede yo allah tawnu en kono haray naɗen no ko nde toɓɓere ɗon mi falano andintinde joni haray sina fodunoɓe allah joginoɓe fodari ahadiji kamɓe e allah haray ko fowtagol balɗe ɗiɗi aɗo suumaye on ara horari toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum e honɗum hanuɗen jaɓɓorde o koɗo si tawi hiɗa jaɓɓade koɗo wonɗo bani adama wonɗo yarde kama a heblanaymo chambre makko on ka o walata ɗon hebla auto a ngal yehirantamo ngal ka airport heblanamo kadi nafakaji ko o ñamata kon ɗum ɗo foppo a préparay ha moƴƴa ka ɗowtatamo toon visite ji hiwroyteɓe a eɓɓilay paɗa programme on fof ha moƴƴa ɗo kadi no wodi golleji buyi e yewtay seeɗaji e majje ko hanuɗa fiɓugol anniye inna inchallah mi jaɓɓoray ɗiɗo o koɗo tedduɗo ɗum ko honɗum ndu ko ndu lewru suumaye shaharu tijarati ma allah go'o ko moƴƴingol anniye on taw fiɓa anniye laaɓuɗo allah inchallahu mi fiɓi anniye mi hooray lewru suumaye ndum fof balɗe nogaye jeenayi ma capantati so tawi ganto heɓari lam o anniye ɗo fiɓa oɗo weetay fuɗɗagol ngol amma noon fewgo ɗo ko ya wondo e anniye décision ferme inchallahu a hooray si innama noon lewru ndu yiyama haray ka naafugol ɗon ɗa wawi fiɓugol ɗon anniye on mi hooray lewru suumaye ndum fof si tawi ganto heɓari lan balɗe nogaye e jeenayi ma balɗe capantati si ganto heɓoyima joni saabu nawnare ma si ganto heɓoyima saabu setagol voyage ma ganto heɓoyima saabu yi'ugol ella ma ganto heɓoyima saabu jibingol siga ɗiɗo fof kala ko addoyi ganto hande kadi haray si ganto ngon iwoyi suumaye on lannari haray ko ya heyɗintin hande kadi
annuye on haray no yiɗa noon ñande be ñande kadi heyɗintingol anniye on haray ka nafugol ɗum woni laɓɓingol anniye on laɓɓinana Allah ko fi Allah wonɗa e horirde ala horirde fi inni kaari jaka kaari kadigi horata hara na ɗum non ko wonɗa horirde ko fi makko ko imanan wahtisaban ɗon woni goo ko nelaɗo sallam may ko man sama ramadan kala on horuɗo lewru suumaye imanan wahtisaban wondude e gomɗinal e ɗaɓɓugol barjaji ɗin ka Allah kadi ko gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah yafotomo bakkatuji ko ardidi ko ɗiɗa ɓunɗum ko ya fiɓu anniye kadi wonnema a hooray fiɓa anniye kadi a naafay naafugol ngol hara jaɓari fuutoma few alqiyam naafugol ngol ɓurna noon ɓe maki man qama ramadan kala dariɗo naafi lewru suumaye ndun wondude e gomɗinal ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allah gufira lahu ma taqaddama min zambi ɗon kadi bakkatuji maɗin ɗi yaafete ɗa ko mo hoori bakkatuji ko ardini ko yaafete ɗa ko mo o naafi bakkatuji makko ɗin ɗi yaafete tammun ɗum kadi ko man qama laylatal qadre kala dariɗo kadi wurniti jemma laylatul qadri on ɗon kadi bakkatuji makko ɗin ɗi fof majji ɗi yaafete joni wandi heeɓi piiji tati ko yaafoto dendagal bakkatu ko ardinnen kon go'o horugol ngol naafugol ngol e daragol ngol wurnita jemma laylatul qadri on naya ɓunɗum ko honɗum kadi hanɗa waɗugol ko as-sadaqatu fi ramadan ko ya wakkilu itta sadaka ka lewru suumaye ɗo itta boyi na dey seeɗa nelaɗo sallallah alih sallam e maki afdalu sadaka sadaqatun fi ramadan sadaka ɓurɗo e moƴƴude on ko sadaka ittaɗo e nder lewru suumaye ɗum ɗo woni naya ɓunɗum jowa ɓunɗum ko honɗum kadi ko taftiru sa'imin ko huntingol horuɓe ɓen haysi ko woɓanne ndiyam ma tamarore wotere etoɗa an kadi ha huntina horuɗo ɗum ɗo woni jowi jeego on ko it'amu ta'am ko ñammingol ñamete e nder lewru suumaye ɗiɗo woni jeego ñammina ñamete ka nder lewru suumaye ɗo moƴƴa moƴƴa a anda si tawi suumaye aroyowo on o tawete jeeɗiɗio ko honɗum ko al ijtihadu fi qira'atil qur'an ko wakkilagol tinno hiktino moƴƴa 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 noon e janngugol deftere Allah nden e nder lewru suumaye ndu lewru ɗo ko shahrul qur'an ko lewru alqur'an jeetati on ko honɗum hanɗa wadde taharri laylatul qadre ko ɗaɓɓitigol jemma laylatul qadri on ko honto woni ɗum ko nogay e go'o nogay e tati nogay e jowi nogay e jeɗɗi nogay e jeeɗay ko ɗe balle ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki yen ɗaɓɓitu laylatul qadri on e nder ɗeɗo ɗo tawa e muɗum kadi ko honɗum hanuɗen waɗugol kadi al i'tikafu fi ramadan ufinagol ka nder lewru suumaye ɗo kadi wakkiloɗa ufinoɗa kadi haysi tawi ko balɗe sappo sakkitoro ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ufinike sahabaɓe kadi ufinike sonnaɓe maɓɓe ɓen ufinike ɓeɗo fof ɓe ufinino kadi ɓawo kadi haray fatagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam toɓɓere sappaɓere nden kadi ko on tigi hani wakkilagol waɗa ko a umratun fi ramadan si feere nden no woodi feere nden no yaaji ɗamari feere wakkilu waɗa umra ka nder lewru suumaye ɗo sabu ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo umra waɗaɗo e nder lewru suumaye baraji makko hino fota wa on hajjiduɗo e an min muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sappo e go'aɓo on ko al ijtihadu fi zicri wa du'a al iksar wiren noon hebbingol wakkilagol ko ɗum woni honnon fiitoragol nelaɗo sa sallam no maaki yimɓe ndan hino ton du'a maɓɓe ruttatake ɗo tawa e muɗum neɗɗo horuɗo hatuma nde o hunti ma sanga nde o huntoto ɗo tawa kaɓe du'a mum ruttatake kadi du'a toñaɗo kadi ɗo tawa ɓe du'a mum ka ruttatake kadi du'a wonɗo e sete yagal wonɗo e voyage ɓeɗo tati du'a mum ruttatake ɗo tawa e maɓɓe kadi du'a nene e baba e hoore ɓiɗɗo si ɓe du'animo si ɓe huɗumo hay hunde e muɗum ruttatake yo Allah waɗu mawɓe mbeɗen ɓen noon ma déjà taw kamɓe ko ɓe du'anto en ɓe huɗata en enen kadi wata en huɗu ɓiɓɓe meɗen ɓen mi fillito ɓe du'aji mum ruttatake ɗi du'a horuɗo ruttatake du'a setejo ruttatake du'a toñaɗo ruttatake e du'a nene e baba e hoore ɓiɗɗo kay ɗum kadi ko ruttatake ko Allah subhanahu wa ta'ala jaabinay ɗum no joni noon ko en tigno du'a gongol soppo e ɗiɗi on al iksaru min al istighfar
ko hebbingo kay tubugo rutto ka Allah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim maɗum rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sifa ɗi ɗo to naɓirɗa o maɗum astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh maɗum waɗa sayyidul istighfar inete ɗon allahumma anta rabbi la ilaha illa anta haka o yaltoy ɗon waɗa sifa ɗi ɗo no tawa e muɗum kadi al iktharu min azikri hebbingol kadi jantagol inde Allah haraɗa mari wirdu watteɗo hara jantoto inde Allah buy ɗiɗo fof ko hana ɗum waɗede kadi e nder ndu lewru sumaye ɗo toɓɓere 15 nden ma 14 nden kadi ko aljulus bada salatul fajr sa salmini subaka kadi amara programme joɗoɗa ɗon jottoɗa ɗon kadi janga qur'an wirdoɗa ko ɗum woni waɗa astahfirullah juula e neɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗa askarji ɗi anduɗa ɗin fof waɗa ɗo harayɗa mari programme ha nangue nguen fuɗa si nangue nguen fuɗi immoɗa juula darɗe ɗiɗi ko ɗum woni walluha o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kala salminɗo subaka o jotti ka o juuli ɗon o janti inde Allah ha nangue nguen fuɗi o immi o ruƴƴi darɗe ɗiɗi baraji makko hino fotawa baraji hajju e umra hara ko timmuɗi tiskadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe filliti ɗum ɗo nde laabiji tati hetoɗa heɓa ɗum ɗo kadi tentinino nga sumaye ɗo ɓay hiɗen andi kala farilla goto mo waɗɗa ka nder lewru sumaye ɗo no fotawa so tawi ko farillaji 90 woni ko waɗɗa harana sumaye sa waɗi sunna goto ka nder lewru sumaye ɗo baraji mum no fotawa so tawi ko farilla waɗɗa joni noon wakkiloɗa waɗa ɗum ɗo no tawa kadi e moƴƴereji ko watte ndu lewru sumaye ɗo ko jaɓɓorte ndu lewru sumaye ɗo birrul walidayni ɗiggalngol nene e baba no wodi wallahi sukaɓe go hara ɓe taƴodiri e nene maɓɓe ma ɓe taƴodiri e baba e maɓɓe ɓe nafa ko ɓe horanta haaju Allah ala e korkama haaju Allah ala e ko juulata ɗa taƴi nene ma e baba en ma ananari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki ridal rabbi fi ridal walidayn yarluye Allah o fiyo Allah weltanoma no yarluye mawɓe ma ɓen ɗiɗi wa sakhatu rabbi tikkere Allah nden kadi fi sakhatul walidayni no e tikkingol nene e baba nene ma e baba en ma no tikkanma haray Allah kadi himo tikkanma si nene ma e baba en ma hino weltanima no yarlanima ɓe du'anima andu Allah subhanahu wa ta'ala kadi himo weltanima himo yarlanima kadi motoranadema a motorade yo a si ya wonu e muɗum fi ya samayi hara taw yeymo hara himo yarlima kadi haray wattanen hakkil moƴƴa e nene e baba sa'i wonɗo wo wonɗo tentini noon kadi ka lewru sumaye ɗo kadi okkorenɓe ɓe nafo fowtinenɓe hara ɓe gollari holtinenɓe coñci julde wallitoɗenɓe dankoɗenɓe wowlanen ɓe welɗi haray waɗari ha ɓe mono haray waɗari ha ɓe seytine haray waɗari ha ɓe sonki haray waɗari kala ko mettataɓe sa'i wo sa'i tentini noon kadi ka lewru sumaye ɗo kadi etoɗen ko haɓidunoɗen e maɓɓe kon koɓe seytinanno en kon koɓe monanino en kon koɓe taƴino en kon etoɗen foppo e muɗum regilen aɗo sumaye on natude si tawi e regilari ha sumaye on naati regilen ɗum ɗon ka nder sumaye ɗo kadi inchallah si tawi ɗum ɗon feƴƴi kadi silatul arham jokkugol enɗam jokka enɗam maɗan fuu kala mo andunoɗa ko enɗam ma nene ma baben ma miññiraɓe ma jajiraɓe ma kotiraɓe ma yayiraɓe bappiraɓe kawiraɓe bolonda musidal tolodal kawtal ɓe fop maɓɓe kala mo jogodinoɗa hawre hum etoɗa fop moƴƴintina fi honɗum yo allahu on dande dandalan yo allahu on danda kala julɗo sumaye o arde ha o yaha hara hiɗa luttude e bakkato haray on digi perdi o luttoye ka nder yiite jahannama fi honno sumaye ko addira ko fiyen laaɓo e bakkato ko sumaye addira ko fiyen heɓu moƴƴere makko nden ko sumaye addira ko fiyo Allah rinɗin e natugol yiite jahannama ñande be ñande toɓɓere hikkine ɗon nde ñande be ñande Allah on hino mari rinɗinteɓe e natugol yiite jahannama walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylatin min ramadan ñan jemma be jemma Allah innay ɓeeɗo ko windanoɓe naata yiite ɓe ittama ɗon ɓe wattama ko ɓe natoɓe aljanna yo Allah waɗa on fo waɗa mawɓe meɗen e fo e ɓeygureji meɗen fop hara ko e rinɗinanteɓe e natugol yiite jahannama si tawi ɗum ɗon kadi feƴƴi ko toɓɓere honde hikkiɗo ga ka nene e baba e ɗiggango ko ya eto kala mo taƴodirɗa an tasila man qata'ak kala mo taƴodirɗa etoɗa tuggidiron ko adi sumaye on arde ma si sumaye on naati an muññoro yaafor saabu teddugol ndu lewru
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki julɓe ɗiɗo si ɓe taƴodiri ɓe fotti mo be ɗuro riga hombo ɓuri moƴƴude e maɓɓe kon adiɗo wiwde o ya assalamu aleykum. no wodi damboɗe aljanna natiroytaɗo en sina yimɓe dan on okkorayɗo ɗalɗo ɗum, on moƴƴotoɗo e boniɗo e mum, ma on hiwrotoɗo on taƴiɗo ma. ɗum ɗo no metti figoy, no metti fi moƴƴa noon. okkora on ɗalɗo ma, o tewo passe o ɗalama o okkoranima, an heɓo yafere okkoramo. goɗɗo bono e ma, o bonnama inde, o bono e ma few, o faali e bonnugol gurdam ma fo, ɓay mawɓe ma kay mo bonnima inde hara bonnima zamanu. an noon moƴƴina inde makko nden moƴƴoɗa e makko. goɗɗo kadi o taƴoma ara innamo assalamu aleykum o saloma jabade, heɓa courage kadi force, janggo kadi ara tawamo innamo assalamu aleykum. si tawi hara hiɗa anduno baraji ko woni e muɗum, a yelotono hara nde hiwriɗamo o hiwritaki, hakke ko heɓata moƴƴere nder muɗum. wa an tasila man qata'ak, ende jokkotoɗa e on taƴiɗo e maɗa. si tawi ɗum ɗo feƴƴi kadi ko honɗum kadi ko al ikhlas, ko laɓɓina gollal ngal. hara ko wonɗa wadde ɗo fop ko fi makko kadi wonɗa e waɗirde, naafi yo yimɓe ɓe yiyane hara ka joɗɗa o hiɗa tutta, ma hara ka joɗɗa o hiɗa ɗatinkini e suumaye on hande ñallal ngal hingal juuti. terto ɗum ɗon few ko Allah wonɗa e waɗande. Allahraɗo sallallahu alaihi wasallam e maki Allah daali e hadisul qudusi, kullu amal ibn adama lahu illa sawm. kala gollereji moƴƴi ko wolɗen ɗo fop ko neɗɗo on jeeyi illa sawm, si wona korka kam ko hombo jeeyi kan ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko pette kadi wawi yoɓugol joddi korka. ndaare tun no wodi e hadis harana suumaye o fo ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki man sama yawman fi sabilillah, kala horuɗo ñallal gotal pet har ko fi Allah woni ko horingal, ba'ada Allahu wajhahu, ma ɗum zahzaha Allahu wajhahu alinnari bizalika alyawmi 70 kharifan. hora ñallal gotal hara ko fi Allah, sabu ngallon Allah hon woɗɗintinte yiite jahannama yeru embere ka yarete duuɓi 90. ɗum ɗo noon si tawi hara ko ñallal gotal horuɗa, hara kadi hinangal farilla, ko honɗum sikkuɗa sa hoori, ko ɗum so ɓe inni assawmu junna. ko korka ɗum ko heedode, wona noyte heedode hakkude ma an e yiite ngen, wonanama heedode an e lette ɗe yawmal qiyama. musidɓe julɓe tedduɓe, en toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah tawnu en suumaye, so tawni en kadi yo Allah arsugue en wawgol naafugol, wawen horugol, waɗen ɗi moƴƴereji ɗo fof, itten sadaka, janggen qur'an, jantoɗen inde Allah, toroɗen, wirdoɗen, ɗoftoɗen nene baba, jokken enɗan, waɗoyen umra, ufinoɗen ka nder juulirde, juulen e ɓurnaɗo tagi fo gon sallallahu alayhi wa sallam, moƴƴoɗen e ɓen boniɓe meɗen, okkoren ɓen ɗaluɗe en, hiwroɗen kadi ɓen tajiɓe en. yo Allah arsika on fof moɗon wawgol waɗgol ɗe golle ɗo e nder ndu lewru suumaye ɗo, ya rabbal alamin, innahu waliyu zalika walqadiru alayh. mi torori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin, eno hana tororede noon kanko ɓuri andude. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, kala julɗo wonɗo e hoore aduna Allah on fof, ka o woni wo haramo mari ittende, ko Allah wawi ittude yo Allah on ittanmo. mi torori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof, kala ka julɗo ɓitti yo Allah ittanmo ɓittande makko nden. mi torori Allah inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin fof e inde makko ɓurde e mawnde nden tawata so tororama nde o jaabine. mi toriki Allah yo Allah on fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓen, yo Allah fewnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen e hoore lawol l'islam, yo Allah fewnan en jiwɓe meɗen ɓen, yo Allah ittan en ande e sohla e mapunde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah wurnu en koyen julɓe, yo Allah ƴettutu en koyen gomɗinɓe, wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen, enen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe. yo Allah waɗu barki e leydi meɗen ndi, leydi lagine. yo Allah waɗu barki e leydi ni, waɗa barki e ɓiɓɓe leydi ni. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, yiɗuɓe lagine, yiɗi ɓiɓɓe lagine. yo Allah waɗu en enen kadi laamateri fewndi nunɗundi hulore Allah, yiɗude lagine, yiɗi ɓiɓɓe lagine, yiɗi teddinayɓe ardiɓe lagine, ya rabbal alamin, innahu waliyu zalika walqadiru alayhi. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah tawnu en suumaye, kala mo tawnari meɗen kadi yo yaafo so ƴettita, yo yaafo en taw hara ko yaafen nden additi lajal ngal. mi toriki Allah ɓe mawɓe meɗen fatiɓe ndewnoɓe en e hoore lawol l'islam, fatiɓe fof yo Allah taw hara ɓe ka firdaus, luttuɓe hoore gurdam yo Allah ɓoyndu en e maɓɓe. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa kullu amin wa antum bi khayr.